Hey guys, this is Mercy Property. ዛሬ ቆንጆና ዘመናዊ የሆነ ለክራይ የቀረበ ፔንትሃውስ አፓርትመንት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ አፓርትመንት ባለ 3 መኝታና 3 መታጠቢያ ክፍሎች አሉት። ኤክስትራ ደግሞ ለሰራተኛም የሚሆን አንድ መኝታ ክፍል አለው። ኦፕን ኪችንም ነው፣ ክሎዝ ኪችንም አለው። ውጪ ላይ ራሱን የቻለ በጣም ሰፋ ያለም ግቢ ያለው ቆንጆ ጊዜ የምታሳልፉበት ፈርኒሽድ አፓርትመንት ነው። ይሄን አፓርትመንት ለአንድ ወርም ከዛም በላይ መከራየት ትችላላችሁ። መከራየት ከፈለጋችሁ ስልካችን ባዮ ላይ ያለ ከናንተ የሚጠበቀው መደወል ብቻ ነው። ስላያችሁን እናመሰግናለን። ባይ። መልካም ቀን። balbalam gidelay buka buka malile baltatam gidelay baltatam gidelay ay kora korani bitanya kwa maret anchin kakanya kun yani pedi mabet alala dumbushi gala mai gudin dai fala iwatishan Bushigala, way good in life, fala, you what they shall live, Rajalala. Barbit bit kafarwa, simasita warai, birbit bit tarakai, fekruan penasai, Yana jani janyan, gude no satashi, lijara kanyiko, awaki fikrishi, alala dumbushi gala, way gude dai fala, iwatishan libe, Rajalala, dumbushi gala, way gude dai fala, iwatishan libe.